Tižnjavnik piše o naščivi predsjedatelja Srbiji Aleksandra Vučića opštini Šid i o edukaciji mladih Rusnacov u Kocure. Našo mesta, medzi inšim, prenoša Jakše Đurđovske kulturno-umetnicke društvo Tara Ševčenko pririhtuje za naihodzaci festival Najšenje za budze. Na bokoh ekonomiji piše, jak Združenje ženoh Bikičanki predava mađun preg internetu, a zaznačene jak prešla tlačidba slunečniku u kocurskim i keresturskim hotare. Tu i rozvarka zo Đuđerovu familiju z Kerestura, ktorá poznata po produkciji Bostanu. Kultura i prosvita informuje o hostovanju kult žatva u Ukrajini, a tu i napis o samostojnej výstavi maľunkoh verbaskoho umetnika Vladinja Radija u Rumi i o автороvi Petrovi Dešičovi, kotri pririhtuje fotomonografiju o Rusnacoh. Rubrika Mozaik provadzela humanitarni hard rock fest u Verbaše. Duhovni život saznačal jak bulo na Vodicovim kampu i dati zvid z generalnej skupštini Ekumenskoho foruma hristijankoh Evropi, na ktorim učestvovali i našo parohijanki.